Pa ne znam. Ma ne! Tako. Ti ja pitam koji buš ti broj, ti veliš 2. Da. Onda ja velim zakebaš 2, a ti pitaš koliko bi ti. Može, ajde. Koji buš broj? 2. A zakebaš 2? Koliko bi ti? A koliko bi ti? 1. Svi. 1. A zašto, ti sad pitaš, a zašto baš 1? Pa ne znam. Ma ne, to je igra jedna, ali dobro, to ćemo se dogovoriti kad odigramo ovu brzu igru, može? Da. Dakle, 2 si rekla. Da. A zašto baš 2? A koliko bi ti? 1. A zašto baš 1? A koliko bi ti? 3. A zašto baš 3? A koliko bi ti? 2. A zašto baš 2? Koliko bi ti? 1. A zašto baš 1? Kuj, što je ta igra? I onda ko fula mora, ne znam, neke napraviti. Dobro, hugokopter bi ti. Joj. Ja to ti ja velim, zato sam se probao malo onak opustiti sad s ovom igrom, da te opustim jer znam da je hugokopter najteža igra. 550 bodova, super nagrada, 4 lijevo, 6 desno, 2 gore, 8 dolje, izbjegavamo debla, majmuni, rukavicu, plamen i prepeke u špilji. Da. Podravci ti zajedno skupa s menom pomažu, Hugo te čeka i majmu koji bu vužgal hugokopter, može? Aha. Budi spremna, pazi, sva 4 broja su u igri, vrlo je teška, muška igra. 4, 2, 8. 4, 6, 8, da. Aha. Dogovoreno, pazi, ajde. Majmo pali. Sprave lude, poletimo pa što bude nek bude. Što bude, bude. Iz prve pali, pazi, odmah krećemo. Po dijamantićima malo. Moramo biti gore, 2, 2. Dobro je. Pazi, majmo. Odlično. Po dijamantima malo, 8, bravo. Evo prvi dijamant. Odlično, budi tu gdje jesi, dobro je. Dijamant 6, kasno, ništa. Strana, lijevo, desno. Dobro. Prva etapa, nismo uzeli puno dijamanta, ali smo prošli, što je dosta bitno. Sad gledaj, rukavice i plamen, pazi. Drugi dijamant, desno, gore, lijevo, dole, 8, 6, bravo. 4, 2. Posle plamena, ne, gore, 8, 2, 6, dole. Odlično, dole, bravo, desno, 6. Sad samo prepreke u špilji, pazi. Dobro što ti to spurala. Ivanica, odlično. Ma pravi majstor, čujem ja to. Dobro. Tako su sve Podravke. Pazi sad samo po dijamantima i čuvaj se ovih stalagnita, molim te samo. Dobro, tu ne, gore, gore vičem. Dobro, to je prvi, jel da? Da. Jer se nije na vrijeme maknuo. Zašto ga niste maknuli, molim vas? Binski, senski radnici, molim vas, maknite taj stalaktit, molim vas. Nemoj igrati tako. Živote nije gubiti lako. Tako je, ali to je tek prvi. Da. Dobro, Ivana, svaka ti čast. Pazi, dobro, uzeli smo ga, 110 bodova, nije loše. Ovaj naš, tu ostani. Ne, vrati se! Ne, na drugoj strani, bila si točno ono si ga trebala. Sad ovaj najlakši dio puta, molim te. Koncentrirano, Ivana, samo dijamante. Tako je. Brzo treba tipka, dole. Dobro je. Pazi, mamilica. Ne! Vičem mamilica, vičem kamen smutni. Hugo te od srca moli drugi put. Zadnji život, Ivana, molim te, dođi do kraja. Please. Aha. Znam da nije lako. Dobro, nema Daj prke. se sjeti kako se bezbolno leti. Sad ćemo se sjetiti, evo Ivana i ja smo tu, Hugo, bez brige, budi u dobrim si rukama. Dakle, treći život, molim te budi oprezni, molim te, jako te molim. Odlično. Pazim! Joj, Ivanica. 4, još jedan dijamant, to je to. I mirna, spokojna, budi 160 bodova, ulazimo u lagani hodnik špilje. Evo nas. Ivana! Di su Podravci? Na noge! Zadovoljno trljam ruke, stigli smo do kraja utrke. Da vidimo brojevno stanje. 160, 200, 360, Mordani poklanjamo 100, 360. Koliko godina ima dana? Ko? Godina, koliko ima dana? 360. I 5. I 5. A prestupna? 366. Ti imaš dakle 5 manje od, to bi mogli nekako onda profurat srebrnog Huga možda, udarnje poslat. Možda i zlatnog. Ako u špilji napravimo pravi posao, može? Gledajte po. Gledajte sad svi dobro. Dobro si im rekla. Dobro si im Ivana rekla. Ajmo vidjeti sad kako se u špilji dogodilo. Nagrada je dobra. Nije utješna. Hugo, a nije ni super nagrada. Majmo, propali su svi. Zato, dragi Don Kroko, živio mi ti. Gledamo? Da. Svi? Je, ne trepnuvši? Dobro.
Hugo, zelena je boja zdrava. Dobro. Crvena je propast prava. Može. Prave boje kapljukani, mordani hudoj na kraj stani. Hugo zamislio. Hugo gleda Ivana, gledaju Podravci. Polako, koncentrirano, nemoj odmah. Veli Ivana 3. Ko se to sad nasmio grohotom? Ivana, Ne znam. ko se grohotom nasmio kod tebe doma? Molim? Ko se to grohotom kod tebe doma nasmio? Don prijateljica. Kroko se smrknuo iz vulkana me Prijateljicu, a? frknuo. Zašto se prijateljica nasmijala? Ne znam. Pitaju. Zašto si se nasluhao? Ne znam. Nema pojma, jel? Da. Došlo joj je. Dobro, nama je došlo do toga da nismo uspjeli osvojiti zlatnog. Nije prijateljica dobro gledala, kužiš. A i mi smo se malo smeli, pa smo osvojili zlatno srebrnog huga i ovu nagradu za 360 bodova. O svim mukama prijestolonasljednice male europske kneževine pročitaju 2 nastavka princezinih dnevnika, uz koje si osvojila i okvir za slike. Evo, Ivana, Da? možeš si prijateljicu metnuti u ovaj okvir za slike? Hoću. Da, nek te podsjeti kak si smijala kad si fulala. Sram ju može biti. Da. Šalim se. Ivanica, Da? kog smo pozdravili iz Drnja? Pozdravim mamu, tatu, djeda, baku, cijeli 5. A razred, svojega razrednika Ivici Suvalja, tetu Lauros, sestričnu Damiru, posebno tetka Igora, tetu Dubravku, tetka Zdravka, bratića Antonija, svoje prijateljice Maju, Ines, Martinu i Kristijana. Pozdravljam nastavnicu Kseniju Jambrek i Tijanu Markušić koji su obećali da će me gledati. Pozdravljam i Josipu i Magdalena, Antonije, Marku iz Josipovca. Puno pozdrava svima vama u studiju i režiji. Sretan vam Božić i Nova godina i pozdravljam Damira koji mi obećao odvesti na picu. Bogati. Obećala si njega odvesti na picu. On mene. A on tebe? Da. Ako osvojiš srebrnog huga? Valjda, da. Čega, ako osvojiš zlatno, kaj onda? Ne znam. Onda te vodi na picu i Coca-Colu. Molim? Onda te vodi na picu i Coca-Colu. Valjda, Ili da. koktu, možda bolje koktu, možda, mislim, finije zvuči. Ha? Aha. Onda dobijaš zlatnog huga sad. Može. Pa da. Dobro. Od mene sad dobijaš za sretan Božić i Novu godinu i za Damira si rekla, jel? Da. Da mu dođeš zlatna. Može? Može. Dogovoreno. Ivanica, pusta tebi svima u Drnju. Baj! Bok. Bok! Dobrodošli u Hugov telefon. Dragi Hugoljupci, govori vam Hugo. Naravno, ovaj pozdrav znate svi. Naime, ako nazovete 060 388 388, Hugo će vam objasniti kako možete sudjelovati u njegovoj emisiji. Pritisnite tipku 5. Nazovite 060 388 388, porazgovarajte s Hugom i igrajte se s nama. Zabavite se, oslobodite Hugolinu, osvojite nagrade. 060 388 388, Hugo vas čeka. I ja sam čekal, zajedno sa gospodom Hugićem, Alena. I nikak da dođemo do Alena, ali čujem na telefonu je Alen. Glavom i bradom. Jel tako? Da. Bog, Alene, kak si? Dobro. Čuj, daj ti meni reći, jesam ja dobro pročital? Rugvički Črnec. Da. A di je Rugvički Črnec? Blizu? Blizu Dugog Sela. Blizu Dugog Sela prema I Zagrebu? Rugvice. Blizu? Rugvice i Dugog Sela. A blizu Rugvice i Dugog Sela? Da. A je to bliže Zagrebu ili Dugom Selu? Dugom Selu. Bliže Dugom Selu, dobro. A sad vam je lepo Dugo Selo, ono. Lepo je zaasfaltirano, jel da? Da. Više se ne truckaš na onim kockama, jel da? Da. Viš kak sve znam. Čuj, Alen, 7,5 godina imaš. Da. I ideš u školu. Da. Prvi razred. Drugi razred. Već drugi? Alen, Da. drugi su te već poslali. Da. Zakaj? Pa kad si s 5 godina počeo u školu ići? Da. Pa zakaj? Kad si tak si pametan. Šalim se. Šališ se? Da. Hoćeš reći zafrkavaš me malo, jel da? A? Sa 6 sam počeo. A sa 6 si počeo ići u školu. I već si drugi. Da. A zakaj su te tak rano sterali u školu? Kad si tak pametan? Da. Kaj, ko to viče? Moja una je šuk šuk. Ko?
Moja ujna. Ujna te zafrkava. Samo ujna vidla kak se dela, kak se šika. Samo buš vidla. Alen, Da. koji broj? 1 ili 3? 3. Može. I ovaj prašumski penjač. To bu ti išlo ko vodu piti, može? Da. Znaš brojeve? Ne. 4 lijevo, 6 desno i dobro slušat Fernanda kad ti se Fernando pokaže s jedne strane kam moraš skočiti, dobro? Dobro, može pomoć. Ja ti pomažem i Ujna bu pomagala. Ujna! Pomaganje je tu, jel tak? Tako je. Dobro, izbjegavamo slonove i leoparde. Alen, Neka seve slipo. pazi slonove kad vidiš gužu od slona i kad vidiš rep od leoparda miče se. Dobro? Dobro. Okej, dogovoreno. Sve smo se dogovorili, jel da? Da. Ja ti pomažem, pazi. 4 lijevo, 6 desno, drži dijamant je tvoj. 4, sve kužiš, jel da? 6. Tako je, ali ne preveć, pazi. Jer ako skočiš preveć, onda odeš u prazno. Dobro. A nemaš se za kaj čopiti, kužiš. Nazdravlje. Hop, idemo po dijamantić još. Kad se pojavi ovaj Fernando, slušaj ga na kam moraš skočiti. Evo ga, slušaj. Ovo je bravo, livo je bravo. Livo, to ti je još. Tako je, bravo. Tebi idu i ovi dijalekti ti idu, jel da, Alen? Da. Sve kužiš, ma da. To kad ovo krenu klinci sa 6 godina u škole, ja znam kam to vodi. Evo, tak sam ja krenu sa 6. I gle, kam je otpelalo. Odlično, ti dijamanti su naši. To je 3 za redom, to mi je najdraže. Dobro. Odlično, neka roda je tam preletila. Hop. Dobro. Bravo. Odlično. Viš da ti ne moram niš pomagati, sve znaš. Savjet oči, na desno ti iskoči. Kam je rekel? Tako je, bravo. Odlično. Sva sreća da imamo i majma ovog na trapezu pa nas hiće kam treba. 110 bodova. Alen, svaka ti čast. Pazi, to smo rekli. Čim se vidi guza od slona, na jednu stranu se moramo hitnuti. 110 bodova opet. Dobro. Dobro ti to pikaš. Odlično. Super. Odlično. Gdje smo sad? Kaj smo? Pazi ovdje buslalom. Odlično. Treća vrata. Odlično. 140 bodova. I to je špilja. To ti je špilja, Alen! Bravo, Alene! Ma tak se to igra. Ispunili smo svrhu. Svrhu smo ispunili. Alen, Šta je? sad molim te, jer me vidiš? Mordana i Don Kroko čekaju na te. Da. Skoro Jel me vidiš? poleti kada si Sad se bate. ovako kreni u Ujni, ovak i reci, samo je reci ovak. Si vidjela Ujna, kak delamo. Super, čuj, ajmo sad u špilju. Dobro. Prije bodova, koliko imamo? 140, 200, 340. Nijedan život nismo zgubili, čovječe, pa to je 442 dijamanta nam fali za super nagradu, ja vam se ubil. To je ono kaj Ujna nije htjela pomagati na početku. Ujna bi voljela kolače speć posle, ajmo u špilju. Tihi budimo, Mordanu izludimo. Mislim da bu sad buže. U svakoj buži jedna je kvaka, a kako je mene čapala fjaka, pravu triba povuć oma i Hugolinu vodi doma. E, sad ćemo mi otfurat, nema frke. Alen, Da. znaš kaj treba? Zavući ruku u jednu bužu i potegnuti onu ručku pravu. Da. Ajmo to napraviti sad, muški. Odlično to tebi ide, već vidim da bu tu svega. Ako tu ne padne zlatni Hugo, ništa nismo napravili. Malo se znoje, frkamo je, ali ne bu dobro. Odabrali smo krivo, ali neka. Krivo, ali Još nas neka. mnogo igrica čeka. To je točno. Čuj, Alen, Da. kaj te pogodilo to sad? Ne. Nije? Ne. Kaj, može srebrni onda? Ha? Reci. Ne. Ne bi. Moraš mi brzo odgovoriti na ovo pitanje, ako pogodiš ja ću ti dati zlatno, može? Ne. Kaj je to? Koza je, ovca nije. Koza. Zlatni Hugo, moliš aplauz! To su ti lumeni klinci, ono kad krenu sa 6 godina u školu, sve znaju. Zlatni Hugo i ova nagrada, Alene, moj dragi. Uz pernicu Hugo ti daruje zgode najpoznatijeg mede vinija zvanog Puk. Alen, Da. možeš mi sad samo neke priznat? I šta? Koliko je Ujna imala upliva u igranje?
Puno. Kak puno? Navijala je, lupala je i sve ostalo. I lupala je? Da. Koliko je lupala? A? Sjedilo. Po kom je lupala? Sjedilo. Da. Dobro onda. Sad sam htjel provjeriti ono, čisto informativni razgovor je to bio, znaš. Dobro, Alene. Alen. Da. Ajmo pozdravljati sad, za Istače nas. Pozdravljam mamu, tatu, sestru i brata Unju, ujaka, prijatelje, Antonija pogotovo, Denisa, cijeli svoj razred i najbolju učiteljicu na svijetu. Koja je to najbolja učiteljica? Jasenka Kapetanović. Idem kod nje sutra. U drugi, jel? U drugi, idem k njoj, dobro. Pozdrav celom Rudničkom Črnecu i mojem Alenu. Pozdrav i Ujni, bok! Bok! Sad smo se malo zabavljali, sad idemo delati. Idemo vidjeti koliko nas je u boleru. 11.588 natjecatelja u boleru. Opet je ovo fino piće s nama kokta. 11 vrsta biljaka u jednom ekstraktu fenomenalnom. Naranča i limun, ono prepoznatljiv okus. Ljudi, moje piće za sve generacije. Fenomenalan poklon paket kokte i fenomenalna majica. Ide u ruke sad ili na tijelo stop 477. natjecatelju, a to je Marko Mudrinić, Bernarda Vukasa 47, Zagreb, Mudrinić, Marko, ko moj buras, ili ko Merlin Monroe, Mudrinić, Marko. Marko moj, u Zagreb ti putuje slatki paket kokte i majica na tijelo, muška majica, da možeš pokazati biceps i 300. A svi vi ljudi moji koji niste imali sreće u bojleru, premda vas je bilo jako puno, imate ponovnu šansu. Ako odgovorite točno na ovo današnje pitanje nagradno koje glasi: koja se vrsta nakita nosi na prstu? 1. narukvica, 2. ogrlica ili 3. prsten. Ako znate točan odgovor, zovite poznati broj 060-379-379 jer tamo vas očekuje PlayStation ili mobitel kao što je dobila prošlotjedna dobitnica Anela Novinić, Ždralovska 57 Bjelovar. Dakle, možete kao naša Anela Novinić iz Bjelovara osvojiti ili PlayStation ili ovakav mobitel koji smo upravo njoj poslali. Ajmo dalje. Dobar dan! Bok. Vinkovci? Da. Počeli smo s Ivanom, red je da završimo s Ivanom. Jel' tako? Valjda. Ivanica, jesi mi dobro? Da. Imamo 3,5-4 minute vremena odigrati zadnju igru u Rudnik. Jo. Trljamo ruke, 500 bodova, super nagrada, 4 lijevo, 6 desno, 8 saginjanja ispod daske, 1, 2, 3 upalne po majmunima, izbojavanje munje, zemljovid, bonus 5, sve znaš. Da. Navijači Vinkovci! Muško društvo za našu Ivanicu, Ivanica, daj 5 i idemo. Kroz Rudnik Drugo to nismo rekli, give me five. Dok u goline svoje dojdi, u karijoli sidit ćemo svi. Krenuli smo, dobro? Ivana, sve znaš? Da. Pazi na osmicu, ja ti vičem 8, to je saginjanje ispod daske, dogovoreno? Da. Pazi na munju, ja ću ti vikat 4, obično je munja na 6, pa onda se mora maknuti na 4, dobro? Da. Sve znaš? Da. Ivana! Ivana! Da. Si dobro? Da. Okej, idemo, gledaj kartu, dobro, gledaj kartu. Pazi kako skrenula. Bolje ako desno skreneš, onda imaš stalno skretanje na lijevo. Ako skreneš prvi put sa 6. Ako prvi put skreneš sa 6, onda stalno sljedeći 4. Kuš, 8! Bravo. 6! Ne, ja sam ti preporučao, ali dobro, nisi htjela prihvatiti. Okej, dobro, idemo dalje. 8! Bravo. 8! Bravo. 8! Bravo. Sad, kaj sad? Sad ja ne znam. Ja sam znao onda da je svaki put 4, ali sad, vidiš? Ajuj. Joj, ti gledaj kad... Ivana, Da. ko da se ništa ne dogodilo, sad gledaj kartu, molim te. Dobro. Sad će nam se pokazati, opet će nam se pokazati karta da vidimo gdje smo, što smo i kud ne bi smjeli. Ko se često skvasi, higijenom taj se krasi. To je isto dobro. Bar smo čisti. Kuš, oprali smo. Živci nam se... Ne ko lova oprana, nego čisti smo, higijenski smo čisti. Dobro. Karta. Dobro gledaj di si. 4 pa 2 put 6. 4 pa 2 put 6. Lijevo, desno. 8, bravo. 8, bravo. Ma bravo, srećo. Ma 8, bravo. 4. Ivana. Pa nije. Ivana. A ka? Pa smo rekli prvo 4 pa lijevo, desno. Lijevo, desno. To možeš i repat. Lijevo, desno, lijevo, desno, lijevo. Kuš.
Joj, šteta. Još jedan život. I još nam majmuni dolaze. Još su nam sad ti majmuni samo falili, kužiš? Sad ti je samo desno, desno. Desno, 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 desno. Desno, 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 desno. 8. Biće mulja, pazi, 4. 4 sam vikao, 4 i 2 put krivo skretanje i munja. Pa nemamo sreće... Našu vožnju vagonetom opjevat ćemo sonetom. Sonetom. Sonet za Ivanu. Kak ima za Elizu, tako ima i za Šaljem ti Ivanu. pismo u kojem piše kraj je igre, nema više. Ivana, nisi tužna. A nisam. Ivana, nemoj mi suzu spuštat, molim te. Gledaj bodove. Gle bodove, molim te. Nisi bila loša. 110. I 2 nule. 110. Čuj, danas smo bili široke ruke. Ne znam zašto. Zbog zime valjda, da se zgrijemo. Srebrni Hugo za Ivanu, za trud, muku. Ono, može? Može. Ivana, i ova nagradica. U Vinkovce. Osvojila si roman Plesne cipelice, priču o Rachel, Hillary i Dulcie, koje žive u istoj kući i pohađaju istu plesnu školu. Čuj, Ivana, Molim. kaj si prehlađena? Da. Onda zlatni Hugo, da brže ozdraviš. Dakle, danas imamo ono triple zlatni Hugo. Kužiš? Dobro, kak je Alen mogao pogoditi kaj koza je ovca nije, tak si ti zato na prekladu si se izvukla i kužiš dobila si zlatni Hugo, dobro? Kak si ja dobar, si vidjela? Ko Deda Mraz ili Sveti Nikola ili ne znam kaj. Kužiš? Ko mali anđelek sam ti dobar. Kog smo mi pozdravljali iz Vinkovca? Iz grada glumaca. Pozdravljam obitelj, rođake, susjede, osnovnu školu Antun Gusta Matoš, razrednicu Đurđicu Ričan, cijeli svoj 7. razred. Kasicu Matejevicu, Vanju, Josipu Nevena, Franka Beru, Josipu Jan Martinu, Jan Ninu, Andreju Maju, Iliju Antonija, Mihodraga Davora, Branimira Samantu, Anu Josipu, 2 Palmu, Martinu, 2 Danijela, Gorana, Gabrielu, Irenu, Tinu, Inesu, Ivanu, Tanju, Ivonu, Vanju, Sandu, Ana Mariju, Gagulečku, Katarinu, Tinu, Plavušu, Suzanu, Paničku i svoj ženski rukometni klub Vinkovci, posebno trenera Igora Miličevića i trenericu Amilu i Tonku. Stara, ti si pozdravila cijele Vinkovce. To je fenomenalno. Pozdrav tebi svima u Vinkovcima. Pozdrav vama cijelog gledateljstva. Vidimo se sutra u ponedjeljak 10. prosinca. Dakle, u goste došao i ostaće s nama još neko određeno vrijeme, točnije do negdje 6. siječnja, ovaj naš krasan Bor. Dok se ja ogledavam u ovim krasnim kuglicama, vama predlažem da pogledate današnju super nagradu, ali prije toga reći ću vam još jednu stvar. Da će danas najbolji igrač, onaj koji bude imao najviše bodova, na kraju emisije dobiti jednu posebnu nagradu, a sad možete gledati super nagradu. Uz igru života, današnji dobitnici super nagrade osvojit će 3 filma: Ratovi zvijezda Nova nada, Imperija uzvraća udarac te Povratak džedaja. Filipe! Dobar dan. Halo Filipe, bok. Au. Čuj, imamo dakle Borka novost u studiju, imam tamo Snješka koji mi se cijelo vrijeme mota iza leđa. Ne znam da li ga vidiš. Evo, Da, vidiš vidim ga kako leti na raketi. Snješko leti na raketi cijelo vrijeme, znaš, stalno moram paziti da mi se u glavu ne zaleti, znaš, nikad ja ne znam kad će on izaći iz ovog televizora. Kako si mi, Filipe? Dobro. Dobro, ja čujem kod tebe neko veliko društvo. Da. Jel da? Jel mogu ja njih čuti, dečki i cure iz Velike Gorice? Bok, Filipe, a kako je u tvom kojem, 4. razredu ili Da. ko? Kako je u tvom 4. razredu? A dobro, sad neki se tuku, neki uče. Ma nemoj. A ti koji se tuku, jel oni isto imaju dobre ocjene? A nemaju baš. Nemaju baš. Pazi, previše vremena i energije izgube na borbu šakama, koji onda nemaju vremena učiti. Ja sam čula da ti također puno energije trošiš na tenis. Da. Kako ti to ide? Pa super, bavim se tako lijepo 2 godine dugo. Odlično. To u Gorici negdje igraš tenis? Znači. Da. Sad Fino. sam na Velesajmu. Na Velesajmu, aha, malo se imaš za voziti. Da. To te mama i tata furaju, jel? E pa njima hvala što te vode stalno i njih puno pozdravljamo zato što su ti tako dobri mama i tata. A tebi, Filipe, imam za reći sad jednu stvar. Trebao bi mi izabrati što ćeš se igrati pod brojem 1, 2 ili 3. 3. 3. Ti je vulkan!
Filipe, to mi je najgore. Ajuj. To je i tebi isto najgore. Pazi, najteži mi je vulkan. Najteži. Sve može, ali vulkan ne može nekako što se mene tiče. Međutim, sad ti je to dopalo. Šta te ja mogu? Ostali su ti dakle brojevi kojima se igraš, da se osloniš na njih. Broj 4 i 6 za lijevo i desno, dvicom po ljestvama. Ma mislim, znaš već i sam čega sve da se čuvaš, pa ću ja pustiti onda tebi da ja vidim kako ti rješavaš ovu nezgodnu priču s vulkanom. Da vidim, Filipe. Nima fjake, ne Neće biti prodajemo lako. sjake. Na vrh vulkana ti se popni, mordani grubo i zločane kopni. Budi od lave brži da te ne sprži, i za sebe vrata zatvori, da ti rep ne izgori. Majmune brzinom izludi, kad kamenje pada, pametan budi. Ma ne mogu ja to tako lijepo reći kao on. On ti to sve složi u 3 rečenice, još u stihovima i najbolje vam objasni što morate raditi. Da vidimo kako se Filip, koji je odličan tenisač i odličan učenik, čuli ste, snalazi po vulkanu. Lava ti ključa pod nogicama, nadam se da Hugo ima debele tabane, nema ništa na nogama, da, bos je. On ti je bos. Za njega ti nema veze je li zima ili ljeto. On se fura bos, ali ima... Joj! Ili ispod. Uvijek ista greška, pa se svi pogriješe. Uopće se nemoj brinuti. Tu se svako zezne. Ali sad se to više neće ponoviti jer si naučio da ispod odrona ne smiješ ispod njega stajati, nego prije njega ili prođi ispod kamena, dobro? Dobro. Ajmo, Filip. Dobro. Lava nam se približava. Čekaj. Može. Stani, kreni. Trebali bi mi neki semafor tu ugraditi. Ja se čudim da ga već nisu stavili. Mandrili će Huga čapat, zato mora bižat, skakat. Doći će ti majmuni uskoro, međutim, to ti govori da... Tako, ručka! Da ručku moraš povući s brojem 2. Evo ga. Lava, stop! Dakle, sad je za lavu na našem semaforu momentalno, čekaj. Momentalno crveno svjetlo. A za penjanje gore za tebe zeleno svjetlo. Htjela sam reći, zašto ne bi... Brzo! Zašto ne bi ugradili neki semafor ispod odrona, ljudi? Zašto? Ja ću to probati urgirati Hugu da to napravi. Sad trč! Još! Super ti ide. Međutim, neću ni reći što se sad dogodilo. Kako ćeš se snaći? Ne, to te zeza. Tako je, ideš gore. Laganim korakom. I gore. A onda opet s majmunima imaš posla. Brzo. Još. I gore. Brzo. Uf. Još samo malo. Joj, dobro je. I gore. Bravo, Filipe! Ovo je pred kraj malo infarktno bilo. Bravo. I navijači se isto vesele. Dobro smo se izvukli. Hoćeš gledat bodove? Da. Ajmo. Bodova imaš 170 plus 200 i jedan život smo sačuvali. To je nevjerojatnih 420 bodova. Znaš koliko ti je falilo? Hoćeš znati koliko ti je falilo? Da. Do super nagrade. Što misliš? Pa negdje 20 bodova. 30. Samo 30. Filipe, bio si sjajan. Ajde, molim te sad osvoji zlatnog Huga, pa da smo kvit. Da vidimo. Hugo sigurno nije preživio. Zato, dragi Don Kroko, živio! Jako je važno koliko danas svaki od vas bodova skupi, zato što ćemo na kraju... Hugo, zelena je boja zdrava, crvena je propast prava. Prave boje kapljukani, mordani hudoj na kraj stani. Sred rečenice koji ja njega uvijek, to mi vraća. Evo ga, da vidim za šta će se odlučiti. To, dobro. I sad
Taran-tam. 3. Odmah eksplozija ili ne, da vidim. Odmah ćemo znati. Popijte si malo. Popijte si malo. To bi ti bio zlatni Hugo, Filipe, za tebe. 420 bodova koje ćemo ti mi zapisati i zapamtiti da vidimo je li si možda ti naš današnji najbolji igrač dana, pa ćeš dobiti možda još jednu nagradu plus ova. Uz 1000 stvari koje bi trebao znati o Keniji, Australiji, Japanu i drugim zemljama svijeta, osvojio si prvi dio veličanstvenog putovanja Neobične trojke. Mašem ti! Filipe, kako pozdravljaš? Pozdravljam moj 4. razred. Pozdravljam učiteljicu Višnju Prahir. Pozdravljam vas u studiji i režiji. Hvala. Pozdravljam svog trenera iz tenisa. Pozdravljam svoju obitelj i svoje rođake. Hvala Filipe što si se igrao s nama. Dođi da ti pokažem nešto, da vidiš što su mi rekli iz režije. Dođi bliže. Dođi bliže, Filipe. Da imam isti lak za nokte ko Mordana. Zamisli ti to u uvredu. Ja te pozdravljam puno i navijači tvoje. Bok, ljudi! Bok! Dobrodošli u Hugov telefon. Dragi Hugoljupci, govori vam Hugo. Naravno, ovaj pozdrav znate svi. Naime, ako nazovete 060 388 388, Hugo će vam objasniti kako možete sudjelovati u njegovoj emisiji. Pritisnite tipku 5. Nazovite 060 388 388, porazgovarajte s Hugom i igrajte se s nama. Zabavite se, oslobodite Hugolinu, osvojite nagrade. 060 388 388. Hugo vas čeka. Bok, Sanja! Bok! Imaš li ti, Sanja, išta slobodnog vremena u životu? Imam. Imaš. Bez obzira na to što ideš na zbor, sviraš sintesajzer, ideš na engleski i u likovnu radionicu. Meni se čini da ti jedva imaš vremena za spavanje, Sanja. Imam. Imaš puno vremena za spavanje. Da. Odlično. Što ti od toga svega najdraže? Što najviše voliš raditi od Sajzer. Sintić ti je najdraži. A da li možda i zapjevaš sama dok sviraš Sintić, pa zapjevaš uz Sintić? Ne. Ne, samo sviraš. Držiš se dakle sviranja. Dobro, Sanja. Čuj, trica nam je otišla. Ostali su nam 1 i 2. 2. Hugo na noju. Tati nije tako teška kao Vulkan. Ne. Vulkan nam je težak, najteži. Tu su ti brojevi 4, lijevo, 6, desno, 0 karta, 2 za naprijed. Dakle, pametno je kartu pamtiti što više. Ako imaš navijača, oni nek ti malo i pomognu. 560 bodova ti treba za super nagradu. Možemo krenuti? Da. Ajmo, da vidim Sanju kako se snalazi na nojevim leđima. Noja, moraš jahat dugo, moj bidni mali Hugo. Noja, pokreni, prema cilju kreni. Evo, Noj je pokrenut. Hoćemo li do cilja stići, vidjet ćete. To ne bi bilo dobro. Prijedlog. Dok se majmun i Noj vesele, naše sekunde se kisele. Da vidim dalje. Ne damo više Noja nikome. Al Noj još je vrijedan. Molim lijepo. Au, koja karta. Au. To. Šesticom. I tu stranu ide dakle. Nemojte mi se izgubiti na karti, ljudi. Sam skreće. Kad je skretanje samo u jednu stranu, onda si mirna. Ne moraš ništa, međutim, kad ti ovi skakuću, onda si jako ne... O, pa tu se karta pamti jako daleko, vidim ja. Fotografsko pamćenje ima naša Sanja. Da vidimo, je li ovo bilo dobro? 80 za sad. Neću krivo skretanje. Ne, opet taj majmun. Opet taj majmun. Stalno nam se nešto tu mota. Sanja, zadnji život da te vidim.
Za sad 80 bodova. Polako, do kraja stigni lako. Na dobrom si putu. Evo ga. To. I skok. I opet. Sad vjerojatno znaš. Ili ti to neko od navijača pamti? Vidim, dobro ste se organizirali. 130. Ovdje ide sam. Na pola puta namjeno i što se tiče umora njegovog. Ovaj umoromjer desno dolje vam pokazuje dakle u kojem je stanju naš noj. Tako je, 1/4, pa tamo 2, pa tamo 6 i bit ćemo blizu kraja. Hoćemo li stići? O ne! I svaki puta majmun. Svakom je teško u duši kad ga majmun. S majmunima si imala previše posla danas, Sanja. Baš mi je žao, bila si odlična igračica. Ostao bez života sam. Da vidim koliko je to bodova za gubljenje ta 3 života. Kaže Hugo, bez života sam ostao. 180 bodova. Koja će to biti nagrada? Koja će to biti nagrada, Sanja, jel znaš? Ne znam. Sad ćemo ti pokazati. Učenje pisanja i čitanja može biti igra. Budi brz, pronađi što više riječi od 3 ili više slova i postani pobjednik. Sanja, navijače tvoje pozdravljam ja, a koga ti pozdravljaš? Cijelu Kostrenu, svoj 3. razred, učiteljicu svoju i svoju obitelj. Puno ih pozdravljamo i mi, a vidi, ja sam ti htjela ovako predložiti, pošto si ti danas imala dosta posla s majmunima, znaš. Pa sam mislila možda da sad jednog majmuna malo slijediš. Ako imaš vremena. Za srebrnu ili zlatnu medalju. Evo ga, probaj. Ispričat će ti Fernando. Igra se zove majmuna slidi, ali u životu zapamti, to ti ne vridi. Pamtimo, dakle, samo put koji će nam pokazati majmun. Pamti gdje se on to kreće, kako bi do kraja bez greške stigla. Evo da vidimo. Hop. I dalje. Sad ti. Onda. Neko fino pomaže. Odlično i... I to je to. Sad će on na prijestolje sjesti i krunu krasnu dobiti zato što je naša Sanja odigrala ovako fantastično. Bravo, Sanja! Osvojila si dakle još i jednog zlatnog kuga, ja ti čestitam. I molim te ako imaš malo vremena da ostaneš sa mnom, jer može? Znaš što ćemo raditi? Igrat ćemo se s bojlerom. Pomoćiš mi dakle izabrati današnjeg dobitnika. A ja ću ti prije toga ispričati nešto jako važno, a to je tajna posebnog okusa kokti skriva se u mješavini 11 vrsta biljaka, pri čemu šipak kokti daje prepoznatljiv okus, a limun i naranča svježinu. Kokta je piće za sve generacije. Dobitnik današnji slatkog paketa i koktine majice biti će onaj kojeg ti izabereš riječima kreni i stop. Čekam te. Kreni. Stani. Evo, 2527 je... Tamara Van, Dobro. Matije Kupca, 18, Donja Stubica. Donja Stubica, dakle tamo putuje ovaj naš poklon paket, to je poklon paket kokte. A slušaj ovo, današnje pitanje glasi, po čemu se zimi sanjkamo? Po asfaltu, po snijegu ili po zemlji? Ako znate točan odgovor, nemoj mi ga sada reći. Zovite već poznati broj telefona 060 379 379 jer tamo vas svaki tjedan čekaju PlayStation i mobiteli sa start paketom. Hvala što si bila s nama i hvala ti što si mi pomogla. Jedan veliki pozdrav tebi i cijeloj Kostreni. Bok! Bok, Mihael. Bok. Jel znaš što ti je začiniti sada? Ne znam. Gledaj, jako je važno da imaš u posljednjoj igri koja se zove Hugo Kopter i nije ni malo lagana,
da imaš više od 430 bodova, ako dobro pamtim, koliko je imao naš prvi igrač Filip. Što misliš, hoće li ti to uspjeti? Ne znam. Kažem 430 zato što ćemo na kraju proglasiti najboljeg igrača dana koji će dobiti jednu posebnu nagradu, znaš? Da. Pa ti probaj. Dakle, u igri Hugokopter trebaju ti brojevi 4, 6, 2, 8, neće ti biti lako, ali nije bilo lako ni Filipu, moram priznati, Vulkan mi je jako jedna teška igra. 550 bodova, dakle dosta još i više od tih 430, ti je super nagrada. Dakle, 550 bodova. Malo sam prehlađena. Izbjegavaj sve što ti se nađe na putu, ali nikako nemoj izbjegavati dijamante. Navijača bi mi malo trebalo tvojih ako ih imaš, Mihaele. Može, evo. Velikih i malih, svi ste ovdje, Mihael, baci se, molim te, na te dijamante. Može. Kako li se pali ovaj stroj, pa da poletimo kao osaroj? E sad, nije Mihael ovdje sam, njega sad i Filip gleda i Filip se također doma mantra. On mantra ne bi li ti imao manje od tih 430 bodova. Ali mi ćemo vidjeti kakav je Mihael igrač. On vam je jedan odličan nogometaš, o čemu nismo pričali. Malo nam vrijeme leži. Ali, kao što vidite, bez problema rješava dio stavu. Dijamanti, dijamanti! Dobro je, nećemo u plamen, a ni u rukavicu. 60-70 bodova, što više života ti ostane, to bolje za tebe, jer ćeš na kraju onda osvojiti još i 200 bodova za 2 sačuvana života. To jest 3. 90. Dijamante, molim! Dobro je! Tako. Nemoj glavu razbiti, molim te. Dobro. Jer pazi, dakle, gubljenjem života zapravo gubiš još po 50 bodova. To ti kao da nisi 5 dijamanata skupio. A skupio si ih za sada 13, znači imaš 130 bodova. Posljednji dio staze i najlakši, usudila bih se reći, jer da tu samo čekaju dijamanti i jedno jedino stablo, vidiš bravo. Odlično, sva 3 života si sačuvao. Hoće li ovo biti borba prsa o prsa na kraju, što se tiče rezultata Filipovog i tvog, vidjet ćemo sada. Skupio si, dakle, sad će ovo biti jako uzbudljivo. Znači, zbrojimo sve te bodove, dakle, 170 imao u dijamantima. To je sigurno, pljesak naravno. 170 si imao u dijamantima. Dočim si 200 imao jer si stigao do cilja. Ma volim kompjuter, pokažite mi to, pa ne može Plavuša to sama zbrajati. 170 i 200 i 100 je 470 bodova. Prvo ćemo pogledati. Ništa ti neću govoriti, samo ću ti reći da od tebe očekujem pod broj 1 jedno osvajanje zlatnog kuga. Pokušaj. A onda ću ti reći pod 2, 3, 5, 17, znaš. Imam za tebe puno zadataka. Šmuljamo, Mordanu i Kroka muljamo. U svakoj buži jedna je kvaka, a kako je mene čapala fjaka, bravu triba povuć oma i Hugolinu vodi doma. Mihael, ovo ti je zeznuto. Ovo ti je zeznuto. Ja svoju ruku nikad tu ne bi stavila. Ali Hugo je tako dobar da vam vjeruje da će ovo završiti dobro. Joj. Što sad? Tako je. To može. To može. Jel to znači da je Mihael uz 470 bodova koje je skupio u dijamantima zaslužio i jednog zlatnog Huga, a povrh svega toga nagradu?